reka nkubwire ukuri mujya munyita umuhezanguni ko ngewe ntajyashyiramo imiyaga kara uyu mugabo yakoresheje amagambo mabi yarakabije. uyu mugabo yakoresheje amagambo mabi arimo urwango arimo hate speech arimo urwango arimo kugumura kubeshyera urwego hari ibintu ntabwo bigize icyaha yarafashwe arafungwa agahabwa intebe yihariye mu buzima bwe. Ayo magambo iyo nta yandi ni ya yandi aherutse gutigisa imbuga nkoranyambaga wayasomye wese agasigara yaguye mu kantu. Ijambo nka nakuze nanga Kagame n'inkotanyi zose bro. Uwo ukaba umutwe w'amagambo yarakomeye cyane ndetse rwose yanasojwe nandi yakajumba bugabo avuga ati sindababarira Kagame n'inkotanyi zose. Aha rero niyo ntavugwa yavuze, niba ukurikira wahita uvugira hejuru uti uwo ni Moshions Moses Turahirwa umuhungu w'Icyangugu. Akaba umugabo bitekerezwa ko ubwo bagira buri ku kigero kiri munsi ya 0 niba nta kindi kibyishe nyuma, ariko byasabye iminsi mike cyane avuze ibyo yavuze ngo twumve inkuru ivuga ko uyu yatawe muri yombi n'inzego atazira ibyo yavuze, ahubwo dosiye yindi ikomeye cyane. Ku itariki ya 22 ukwezi kwa 4 2025 nibwo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwataye muri yombi Turahirwa Moses akurikiranweho ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge, niko bavuze. Umuvugizi wa RIB yitwa Murangira Bitsiyeri yasubiwemo n'ibitangazamakuru bitandukanye byo mu Rwanda birimo Igihe na Radio Rwanda bemeza ko Turahirwa Moses yatawe muri yombi nyine. Avuga ati nibyo koko Turahirwa Moses yarafashwe akaba akurikiranweho gukoresha ibiyobyabwenge nk'uko bigaragazwa n'ibisubizo by'ibipimo byafashwe bikanapimwa n'abahanga bo mu kigo cy'igihugu cy'ibimenyetso bishingiye ku bumenyi n'ubuhanga bikoreshwa mu butabera kizwi nka Rwanda Forensic Institute RFI. RIB rero iyi ntiyasobanuye neza ubwoko bw'ibiyobyabwenge yasanzwemo, gusa bigatekerezwa ko ari urumogi. Moses Turahirwa uyu mugabo akimara kwikuragaho mwino agatangaza urwo yanga inkotanyi anibasira bikomeye umuryango mukuru mu gihugu. Benshi nanjye ndimo twese dutekereza ko atari kubivugira ku butaka bw'u Rwanda, impamvu yatumye tuyoberwa n'ubundi kitunyuzemo tugatungurwa bikomeye ubwo twumvaga inkuru y'uko yatawe muri yombi. Tutibigenze bite? Ubundi bamusanze he? Ku butasi bw'u Rwanda bwirahirwa mu gukora aho bwaba ari bwo bwamuvumbuye bukamukuriye mu mahanga yakuri mu mayeri menshi nk'ayakoreshejwe hazanwa Rusesabagina Paul wajijishijwe akisanga i Kanombe yakirwa n'ibikomo ku maboko, nyamara we yarazi ko yigira igibujumbura kwa Neva. Twibajije byinshi ndetse yewe na n'ubu urujijo rucyari rwose. Gusa ikiriho ngo nuko Moses Turahirwa ibyo yavuze yabivugiye mu Rwanda i Kigali ndetse ku Kacyiru, ari naho yasanzwe agatabwa muri yombi yambika ibikomo ku maboko. Mu magambo make ubu Moses Turahirwa umuhungu w'Icyangugu mwene pastor arafunze. Ibitangazamakuru bitandukanye byo mu Rwanda bikavuga ko atari n'ubwa mbere uyu Turahirwa afunzwe. Ubu gutabwa muri yombi ko rero kubaye inyuma y'ibyumweru hafi 2 byonyine hatangajwe ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga buvugwa ko n'ubundi ari ubwe bwibasira ubutegetsi bw'u Rwanda na Perezida Paul Kagame, buvuga buti sindababarira Kagame n'inkotanyi zose. Ubwo butumwa rero bwagarutsweho cyane ku mbuga nkoranyambaga yewe no kuri chaîne zitandukanye za YouTube, bamwe bamunenga kubaho ku butegetsi burangajwe imbere na Perezida Paul Kagame, mu gihe abandi bamushimye gutobora akavuga ku mateka ye. Umuvugizi wa RIB Murangira Bitsiyeri ntiyavuze kuri ubwo butumwa nyirizina, ariko kandi igihe cyasubiyemo amagambo ya Murangira avuga ko ingano y'ibiyobyabwenge abahanga bo mu kigo RFI basanze mu mubiri we ngo ari nyinshi cyane, gusa ntabwo ngo bakirengagiza ko bigira uruhare cyane mu byo akora byose. Ku bindi iperereza naryo ngo rikaba rikomeje. Hari hashize rero igihe inzu y'imideri ya Moshions Turahirwa Moses abereye umuyobozi uhanga imiterere y'imyambaro cyangwa se ibizwi nka creative director isubitse urugendo murika yari gukorera mu bihugu by'amahanga. Ku itariki ya 9 uku kwezi kwa 4 Moshions yatangaje ku rubuga rwa X ko isubitse urugendo rw'imurika ry'imideri yari gukorera i Kampala mu Bugande ku itariki ya 13 Mata 2025. Rwari ruri kuri gahunda rukaba urugendo rwari ruri kuri gahunda uhereye mu mpera y'ukwezi kwa 2 kubera n'ubundi ngo ubuzima n'umutekano by'umuhanzi w'imideri Moses Turahirwa niyo mpamvu yatanzwe. Nibizwi neza niba rero ibyatangajwe icyo gihe hari isano byari bifitanye no gutabwa muri yombi k'uyu Turahirwa. Turahirwa rero n'umugabo w'imyaka 36 wegukanye ibihembo bitandukanye mu by'imideri. Uyu yanashinze Moshions mu mwaka wa 2015 ikaba ikorera i Kigali mu Rwanda.
uyu rero yize ibijyana n'imideli mu Butaliyani ku rwego rwa masters. Uyu akaba yaravukiye mu karere ka Nyamasheke mu burengerazuba bw'u Rwanda. Uyu rero akaba ari n'umwe mu baryamana bahuje ibitsina abazwi nk'abatinganyi. Iyi Moshions rero ikaba ikora imyambaro itandukanye y'abagore yewe n'abagabo. Abategetsi bakubiye mu Rwanda barimo na Perezida Kagame yewe n'umuryango we bagiye bagaragara bambaye iyi myambaro yakozwe n'uyu Moshions. Nyuma y'iminsi atangaje ubutumwa bwaciye igikuba ku mbuga nkoranyambaga, umuryango wa Turahirwa Moses witandukanyije nawe kuri ubwo butumwa, ndetse uvuga ko ngo bababajwe bikomeye cyane nabwo kuko n'ubundi ngo byatangajwe n'urubuga rw'amakuru Inyarwanda. Urwo rubuga rero rugasubiramo amagambo ya se ariwe Pasiteri Aniseti Nsabimana wo mu itorero rya ADEPR, ubu uri mu kiruhuko cy'izabukuru, ariko avuga ko atigeze akubitwa ubwo yari yasuwe n'umuryango we. Uyu Nsabimana akemera ko kuko yafunzwe mu 1999 ariko kandi akaza gufungurwa nyuma y'amezi 4 yonyine nk'uko Inyarwanda nayo yabitangaje, ariko kandi agashimira abategetsi babonye akarengane ke bagafata icyemezo cyo kumurekura bidatinze. Inyarwanda igasubiramo amagambo ya se agira ati ibyo Turahirwa avuga ni ibinyoma rwose, ntaho bihuriye n'ukuri, nta hohoterwa ry'inkotanyi twagiriwe, kugeza ubu ntaryo tubona. Ubundi uyu musore akaba yongeye gufungwa nyuma y'uko n'ubundi mu kwezi kwa kane kwa 2023 nabwo yari yatawe muri yombi akurikiranwe ibyaha bikomeye cyane birimo guhimba cyangwa se guhindura urwandiko rw'inzira, ndetse we n'icyo gukoresha ibiyobyabwenge byo mu bwoko bw'urumogi. Kuva mu kwezi kwa kane kwa 2023 rero uyu Turahirwa yatangiye gukurikiranwa mu butabera kugeza muri Kamena 2023 ubwo yari kurwaga by'agateganyo n'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge, agategekwa kujya yitaba ubushinjacyaha hanyuma akomeza gukurikiranwa adafunze. Icyakora cyo nubwo yari yararekuwe by'agateganyo, urubanza mu mizi rwo rwarakomeje, aho ku itariki ya 20 ukwezi k'Ukuboza 2024 urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwamuhamije ibyaha birimo icyo guhindura inyandiko cyangwa se gukoresha inyandiko mpimbano yewe no kunywa ibiyobyabwenge by'urumogi. Nyuma yo kumuhamya ibi byaha, uyu Turahirwa yakatiwe gufungwa imyaka 3 agatanga n'ihazabu ya miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda, ukongeraho n'ibihumbi 20 nk'igarama ry'urubanza. Moses Turahirwa rero uretse kuba umugabo w'imyaka 36 wavukiye i Cyangugu bikarangira ahiriwe n'urugendo rw'imideli, wowe n'iki kindi umuziho? Dore nguyu Moses Turahirwa ari we. Uyu muhanzi w'imideli nakubwira ko yavutse mu 1991 hari ku itariki 13 ukwezi kwa gatatu, avukira i Kibogora ni muri Nyamasheke mu burengerazuba bw'u Rwanda. Benshi bamwita Moshions kubera inzu y'imideli yise iri zina rikomatanyije. Moses rikaba izina yiswe n'ababyeyi be, ndetse we na fashion kakaba akazi ke ka minsi yose, nubwo abantu benshi bakomeje gutungurwa n'ibyo arimo muri iyi minsi. Turahirwa Moses uyu niwe washinze inzu y'imideli ya Moshions, inzu ikomeye muri Kigali izwiho gukora imyenda igaragaza umuco nyarwanda. Benshi mu bakora imideli n'abanyamideli muri rusange bamureberaho, dore ko hari byinshi amaze kugeraho muri uru rugendo rwe. Moshions uyu yagize izina rikomeye cyane binyuze mu gukora imishanana yambarwa n'abasore mu mihango yo gusaba no gukwa umugeni. Imyambaro yayo itakishijwe imigongo mu buryo butandukanye, ikaba ifite amasaro y'ibara ry'umweru n'umukara byizihira benshi. Imyenda y'iyi nzu y'imideli ya Moshions kandi yambarwa n'abarimo abayobozi bakuru b'igihugu, abanyamakuru bafite izina rikomeye mu Rwanda, abahanzi, aba DJ bagezweho, ndetse n'abandi bafite inyota yo guteza imbere ibikorerwa mu Rwanda, made in Rwanda. Uyu Turahirwa Moses wavukiye mu karere ka Nyamasheke, ari naho yize amashuri y'abanza n'ayisumbuye. Yakuze nk'abandi bana bose, ariko kandi agakunda gukora utuntu tw'ubukorikori, akanakunda kwambara neza, rimwe na rimwe akajya akorera imyenda bashiki be igihe babaga bakoze ibirori. Ubuzima yakuriyemo mu muryango we nibwo bwatumye yisanga ku budozi, nibwo bwatumye yisanga ku cyarahani nk'umudozi. Nyina yari umudozi mwiza cyane wafumaga ibitambaro ndetse akanabitakisha intebe zo mu ruganiriro n'ibindi. Gukunda kwambara neza abikesha imyenda yihariye byatumaga yumva ko igihe kimwe azikorera. Ibi rero ngo byamutandukanyaga n'abandi bana ku ishuri bavugaga ko azi kwambara neza. Muri 2010 nibwo Moses Turahirwa yaje mu mujyi wa Kigali kwiga kaminuza mu ishuri rikuru rya IPRC Kigali. Iki gihe yaraje kwiga ibijyanye n'ubwubatsi, civil engineering mu ishami ry'amazi. Muri iri shuri rya IPRC Kigali yanahambikiwe ikamba rya rudasumbwa. Asoje amasomo rero, Moses Turahirwa yabonye ibiraka, ariko kandi urukundo rw'imashini no kudoda rukomeza kuganza muri we, ibyatumye yiyemeza n'ubundi kubyinjiramo mu buryo bweruye. Bamwe mu nshuti ze ndetse no mu muryango we ntibamushyigikira, bavuga ko yakabaye akora ibyo yize.
Kuva Turahirwa Moses yatangira kubaka izina ndetse no kwigwizaho igikundiro, yatangiye kwitabazwa ahantu henshi hatandukanye nk'umwe mu bantu bavuye kure akabasha kwiteza imbere ndetse no guteza imbere igihugu binyuze mu guhanga imideri. Ntabwo yasibaga mu gutanga ibiganiro bihugura urubyiruko. Benshi mu barwiyemezamirimo tuzi uyu munsi harimo abanyuze mu maso ye, abagiriwe inama nawe z'uko bakwiteza imbere kandi babashije kugera kuri byinshi bakurikije inkuru ye itangaje. Uyu yabaye ugize akanama nkemurampaka muri Art Rwanda ubuhanzi, aho n'ubundi yifashishwaga mu guhitamo abasore n'inkumi n'impano zitandukanye mu gihugu hose. Uyu rero ari no mu byamamare bike mu Rwanda byabashije kwitabira ibikorwa byo kwita izina, ndetse we akabasha no kwita umwana w'ingagi izina. Gusa yabaye nka wa wundi udashimwa kabiri cyangwa se umukobwa babwiye ko ari mwiza nawe akarenga iwabo. Muri 2021 uyu mugabo yaratunguranye yandika ku mbuga nkoranyambaga ko yambitswe fiançaye. Ni ibintu byavugishije benshi, ariko kandi bamwe babirenza amaso. Gusa abagira amakenga batangira kwibaza kuri uyu muntu. Ibyabaye karundura bigatera benshi kumirwa n'ibyagiye hanze ku itariki ya 15 ukwezi k'Ugushyingo kwa 2022, ubwo ku mbuga nkoranyambaga habyukiye amafoto ye amugaragaza yambaye mu buryo butavuzweho rumwe n'abazikoresha. Ibi byahumiye ku murari mu ntangiriro za 2023 nyuma amashusho ye n'ubundi yagiye hanze yambaye ubusa ndetse we ari gusambana n'abagabo bagenzi be. Aya mashusho yaje gukurikirwa n'amafoto nayo yambaye ubusa buri abantu bifata ku maso. Ibyo ntacyo byari bitwaye kuko ari ubuzima bwite bwe yarashize hanze, nubwo mu muco nyarwanda akenshi dutozwa kugira ibanga cyane cyane iryo mu gitanda. Ibya Turahirwa Moses byakomeje kuba iyobera, bigera naho n'ubundi ashyira hanze amafoto ari pari mu Bufaransa akavuga ko ngari indaya. Uyu mugabo yakomeje gukora ibikorwa bitandukanye kugira aho yaje n'ubundi kwikoma umujyi wa Kigali, avuga ko ngo wamusabye gusiba amarangi agiranwa nagize ibendera ry'abaryamana bahuje ibitsina yari yarasize aho yakoreraga. Iki gihe yavugaga ko umujyi wa Kigali wamusabye gusiba aya marangi kuko ngo yatezaga umwanda mu mujyi wa Kigali. Abashinzwe ubugenzuzi ubwo bageraga ku nyubako y'aho Moshions ikorera bahasanze amabuye akoze inzira imbere y'ifoto ya Turahirwa, basaba ko ayo mabuye akurwaho kuko ngo yarateje umwanda ukomeye. Uyu Moses Turahirwa ku mbuga nkoranyambaga hari n'igihe yanditse kuri izi mbuga ze akoresha, yandika ko ashimira leta yamwemereye kunywa urumogi. Ati mu Rwanda nicyo gihugu ku isi kinyemerera kunywa umuti w'itabi ry'urumogi mu ruhame ndetse yewe no mu busitani bwa Kigali nta nkomyi. Icyabaye karundura kandi ni igihe uyu mugabo yifashishije imbuga nkoranyambaga agashyira hanze ifoto igaragaza ko yahinduriwe igitsina muri pasiporo ye, ko atakiri umugabo ahubwo ko ari umukobwa. RIB rero yatangaje ko ifoto ya pasiporo yashizwe hanze na Turahirwa ari ifoto mpimbano kuko urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka rwemeje ko iyi pasiporo itigeze itangwa. Nubwo yasangizaga ibi bintu byose bidasobanutse abantu bamukurikira ku mbuga nkoranyambaga, inzego za leta zakomeje kumureka ari degembya, gusa zibona ko ari gukomanga ku muryango wa mageragere, ari naho yaje kwisanga bidatinze. Benshi murabizi ko uyu mugabo yigeze gufungwa iminsi hafi 76 yose, ibyamugizeho ingaruka zikomeye cyane. Uyaje gufungwa mu kwezi kwa Mata kwa 2023, ariko kandi nyuma yaje gufungurwa. Icyo gihe rero yarakurikiranyweho icyaha cyo gukoresha inyandiko mpimbano gishingiye n'ubundi kuri iyi foto yashize hanze yahinduye imiterere ya pasiporo. Turahirwa Moses yaje no gupimwa ibizamini byafashwe byaje kwerekana ko akoresha ibiyobyabwenge cyane. Mu mwambaro w'iroza, Turahirwa Moses waruzwiho kurimba cyane yisanze mu nkiko, gusa yakomeje kuburana aza kurekurwa. Nyuma yo kurekurwa avuye muri gereza, uyu mugabo yabaye nk'ugabanyije amarere, ariko kandi abantu ntibahwemye n'ubundi kumusanisha n'abaryamana bahuje ibitsina abazwi nk'abatinganyi. Ibitangazamakuru bitandukanye byatangiye kubisanisha n'ifungwa rye, bavuga ko yafunzwe azira kuba ari umutinganyi, ariko ibyo sibyo kuko mu Rwanda ntibaheza. Turahirwa Moses alias Moshions uyu yize undi muvuno wo kubyambutsa imipaka y'u Rwanda, kuko ku yindi migabane ibifatwa nk'amahano i Kigali ko baba bibona nk'ibintu bisanzwe. Muri ibi bihe bikomeye bya Turahirwa Moses, umuryango we wamubaye hafi kugeza igihe n'ubundi yongeraga kujya mu buzima busanzwe. Turahirwa Moses rero nakubwira ko ari mu banyarwanda bake babashije kwiga ibijyanye n'imideli ndetse bakabona impamyabumenyi zidapfa kubonwa na buri wese.
mu ntangiriro za 2021 uyu yagiye kwiga mu Butaliyani, yagiye kwihugura mu ishuri ryigisha imideri rya Polimoda mu mujyi wa Florence. Ubu akaba afite masters degree mu bijyanye no guhanga imideri, iyo ikaba impamyabumenyi idafitwe n'undi muntu wari we wese mu gihugu cy'u Rwanda. We kiva hanze rero brand ye ya Moshions yabaye nsha ku buryo aribwo n'ubundi mu Rwanda imyambaro yakorewe print z'amafoto isa neza cyane, benshi bakavuga bati koko iyi ni made in Rwanda. Gusa bidatinze iyi Moshions yaje kujyaho icyasha, kuko nko mu ntangiriro za 2022 nibwo twabonaga Turahirwa Moses wayishinze ari gusambara n'umugabo mugenzi we, benshi barumirwa. Iyi nzu ye rero ihanga ibideri yagize igikundiro kinini cyane mu Rwanda, ariko kandi nyirayo anagira n'inkuru zavugishije abantu bya hato na hato. Yarazamutse agera kure cyane hashoboka, aza no kugira mu bihe bigoye ku buryo n'ubundi ubu bamwe bagezeho batangira kugendera kure imyenda ya Moshions. Ariko kandi ntibyamubujije gukomeza gukora. Yabonye ko mu Rwanda abakiriya batangiye kuba bake, atera ijisho ahandi, yambika abanyamahanga b'ingeri zitandukanye, akomeza n'ubundi ubushakashatsi bwe n'ubushabitsi, ku buryo urebye n'ubundi yabaye akabigira kabizi. Wavuga ko nta wundi muntu ukomeye mu ruganda rw'imideri mu Rwanda wagize brand ikomeye nka Moshions ntiyaba abeshye, na cyane ko iyi brand ye iri mu zihenze cyane, iri ku rwego rwo hejuru cyane. Uretse n'ibyo, uyu Moshions niwe wambitse abayobozi bakomeye mu gihugu, kugira no ku mukuru w'igihugu w'u Rwanda yewe n'umuryango we, n'abandi barimo abaministiri ndetse n'ibindi byose bikomeye ku butaka bw'u Rwanda babaga bambitswe n'uyu mugabo Moshions. Mbese kuri we amatari yarabyaye amavuta. Ikigoreka urwego inzu ya Motion iriho n'uburyo n'ubundi mu minsi yashize yambitse ikipe y'igihugu ya Sudani y'Epfo yitabiriye imikino ya Olympique ni muri 2024, ndetse yewe iyi myambaro ye rurangiranwa muri basketball LeBron James yaje kuyivuga imyato. Muri make nta wundi muntu mu Rwanda washize fashion ku rwego mpuzamahanga nka Moyize Turahirwa, binyuze n'ubundi muri brand ye ya Motion. Nta wundi wamenyekanye cyane nka Turahirwa kubera n'ubundi imideri yakoze mu isi yose kugezana n'ubu ngobo. N'umugabo ariko wakomeje gukora n'izindi nkuru nyinshi. Mu bihe bya vuba aha ngaha twamwumvishe avuga ko ubwo yajyaga i Musanze ngo hari agaco k'abagizi ba nabi bamuteye bashaka kumwica, aba ngo byarangiye bahitanye imbwa ye yitwa Momo. Ibyo byavugishije benshi, ndetse rwose bamwe bakavuga bitandukanye, bavuga ko yabeshye atari ko byagenze, ari urugomo rusanzwe nari urwe ruturutse ku kuba imbwa ye ngo yari ishatse kurya intama z'abaturage b'i Musanze, nabwo ngariwe uterereje iyi mbwa ye izi ntama z'abaturage muri Musanze. Ibi byaje kurangira iyi mbwa ye yishwe.